Zdravo, moje ime je Vanesa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes sem delala malo drugačen video in sicer mislila sem delati 24-hour challenge, Netflix challenge, ampak ker pač 24 ur res ne bom mi uspelo, je zdaj ura trenutno 6:30 zvečer in se odločila, da moče delala čez noč, ne vem če do jutra. Videla, kdo bom izdržala, ampak pač danes boste z mano preživeli gledanje Netflixa, ne vem koliko ur, 10 ur vem, da zdržim, pa tudi 14 ur realno bila zdržala, sem bolana, pa jutri popoldan prijeta Iva in Draž, torej pomeni, da bi delala skoraj 2 dni skupaj, kar pa je rahlo impossible. Tam gori sem pa zdaj pravkar videla žužka in bom vam pokazala. Dude, leave the fuck. Fuj. To pa ali je Horvat, ful luškano, ampak bež beg. Trenutno sem namestila na ta kavč, tu je še moj pulover, ki ga zdaj ne rabim, in odeja, ki je ne rabim. Ležela bom tukaj in ja. Ok, torej, tu bom na kavču. Delala si bom masko za lase in gledala Netflix in gledam moče belico. Tako da, pa bom si še moče kuhala zmes. Ta ne bom skozi samo recimo na kavču ležala, na posli ležala, prvo bom na kavču, pa bom kuhala, pa bom šla v poslo. It's gonna be a fun day. And you can be with me. Love you. Trenutno iščem, kaj bi gledala. In ne vem, ali naj grem gledati stvari, ki sem jih že gledala. Torej, Friends, Vampire Diaries, Full House, Gilmore Girls. Ali naj grem gledati stvari, ki jih še nisem gledala, tako da recimo Brooklyn Nine-Nine, ali kaki film. Pred sabo imam računalnik na tem stolčku, cote se sušijo. In zdaj se moram odločiti, kam bom gledala. Sem se odločila, da vas bom dala kar tu gor na ta tripod, oziroma ja. In kaj bomo šli gledati? Brooklyn Nine-Nine bomo probali. Ta bom zdaj odprla. Bom zmes malo pokazala, kaj gledam. Ampak Brooklyn Nine-Nine mislim, da je kar smešno. Bomo videli. Mislim, da je kao komedija. Spent all these years trying to be the good guy. The man in the white hat. Imam tukaj Red Bull. Red Bull Slovenia, I love you so much. I am them. Hey, what are you doing, weirdo? I'm doing the best speech from Donnie Brasco. Pa masko zlate se grem delati. And I think you're doing the best speech from Donnie Brasco. What's up? Get it together, man, okay? So the stories hit about 2 hours ago. They took mostly... Yeah. What's your second point? She's got a type. Which is really anyone but you. Yeah, that was my ex-wife's type, too. Captain, I need a good mentor. I need my rabbi. Sorry, dude. This new guy's gonna be another washed-up pencil pusher who's only concerned with following every rule in the patrol guy. Got scared of getting hurt. Lost my edge. There was an incident in a department store. Hey, man. You okay? You look a little chubby. Physically gifted. Oh, man, my muffin. Ah! Oh, my head! Muffin in my head, and I stepped on my muffin in my head and my... Trenutno imam gor olje v celi glavi in gledam še vedno Brooklyn Nine-Nine. Tako da. So I'm Racco. No, I'm Racco. Trenutno sem na 4. delu in je dansko ful smešno, pač Brooklyn Nine-Nine, mislim ful zabavno je, tako da če še niste gledali, pa če imate kaj časa gledajte. Zdaj sem verjetno dala kapljice v oke, ker me ful oke pečejo. To si nadoskrat dam, sam pač, I don't know, it burns. Recimo, da sem zadela oči. Quasimodo? I gotta go meet Boyle Peralta. Is there something? Trenutno sem pri 6. delu. Mislim, da sprejka sem pri 6. takrat sem pri 5. malo sem se zmotila. In si bom šla sam spraviti glavo, ker se mi zdi, da je že dosti not vpilo in več ni mokro. Tako da, ja. Glava je oprana. Sveži lasiki, uf. Tudi jaz sem si dan že prala enkrat. Whatever. You need something, Peralta? Yes, I do. Hit it, royal babies. I knew you were a big thumb. tell anyone.
I break your face. Jedli bomo tortilje. Isn't that fun? Velika možnost je, da mogla zmes preklopiti žuželke. Fuck. Jej! Umila sem solato za tortilje, seveda, da ne bo pomote. Tortilje še malo pa bojo in lahko jem. Your wife and Boyle's mom are both blind. I look like Arsenio. So it's perfect? Experience with Trenutno zlagam cote dol in še vedno gledam Brooklyn Nine-Nine. Ura je 5 minut do 10. Tako da ja. Merlian's our friend. And that's Tukaj svoje hlače. how I got involved in systems analysis. I'm sorry. I'm really nervous. There's no need to be nervous. People do the weirdest stuff in the evidence locker. Spravila sem omaro, zložila sem cote, še vedno gledam Wait, stop. Brooklyn Nine-Nine. Sem pa malo vlegla, pa ugotovila, kaj grem pol gledat, ker trenutno je ura 11:30 in sem na 13. delu Brooklyn Nine-Nine in verjetno bom še kar gledala naprej. Grlo me vedno bolj boli, tako ni prijetno. Glava me tudi kar fejs boli in pa malo se zaspana. 23, 24. Posabila sem vas pozdraviti. Ura je 1:10 minut, grlo se slabša, glava je ok, še vedno gledam Brooklyn Nine-Nine in sem na 18. delu, which is really great. Sem še pa vedno sama doma. In verjetno bom se kmalu premaknila na poslu, ker tu ni več udobno. In ful bi rada šla v poslu, ker pač jaz... Mislim, da vsi obožujemo svoje posle. It's just so... I don't know what the fuck that was, sorry. Ko prije do določene ure po noči, jaz postanem zelo čudna, pač bolj čudna kot ponavadi. Vse mi je smešno, govorim zelo čudne, bizarne stvari, tako da... You're welcome. Happy Tactical Village Day. Happy Tactical Village Day. Predstavljala sem se s kamere, ker se je spraznila. Neravno se mi je da še enkrat odpomniti. Res radim še eno baterijo. Sem šla gor, sem se mi ne da iti. Dobro sem se mi da iti po štengah. Kar vam lahko pove, kako se trenutno počutim. Ura je 1:30. Ura je, mislim, da je že tako okoli 3 jutro in sem na 23. 24. delu, šla sem na WC, pa čaj pijem zaradi grla. Ja. Muho imam vlovljeno v kopalnici, da napije ven. Yes. Tukaj imam čaj. Trenutno sem na 22. delu. I staked out Wint because I got a tip he was meeting up with a drug dealer. And why did you tell me about this? Because I'm sorry on the count of 3. 1, 2, 3.
See, now I'm just disappointed in both of us. This is unacceptable and you've crossed the line. Sir, I'm Amy Santiago and I have... Interview that suspect. I have Would my I makeup push vasectomy today? this afternoon. Sam pri drugi sezoni, drugi del. Last night you told me you didn't want that. In Fell grem on top of me and changed malo the shape of my skeleton forever. spat, ker No, I definitely je bo won't. verjetno zmanjkalo. That was the drugs talking. Unlimited cajoling. Well, you better become one. Because I need you in... 4 minute še, pa grem spat, tako da. Hvala, si gledajte video, če vam je bil všeč. Ga lajkajte, tega vam ne priporočam delati. Oziroma, mogla bi malo prej začeti, ker... Ampak nisem mogla prej začeti, začela sem malo prepozno. Kaj ne? Ker pač sama pa hočem iti spat, preden postane svetlo v uri, ker ko enkrat postane svetlo, jaz več ne morem spat. In ja. Adijo. I'm sorry about your precious grade, Santiago, but this isn't about you. This isn't about you, me.